Kana kedai ketayau hakabangikan mau syapang ka jing syaken syak tian bisyar bat kumjuk ru ya ka jing syak saknar pna u Jesu Kris. Ka testament ke bathamai ke yathu ingi baki nong yalam jong ka nem jiu kida isi ya u Jesu hadu bakala pelang ya ki ban phaken ban phak tian bisyar bat ru ban rai penyap sendon ya u. Balai baki nai ki nong yalam niam jong ki jiu kida isi ya u Jesu. Kadau ke banengkong kadai nama ba u Jesu ukam ba udai umesaya. Bad haba ukhat ilade ba udai umesaya. Kala penpok no ya ka ikhtiar jong kini kirang ba niam. Kila snopok bat snorem ilade. Kirang ba niam kimne ba u Jesu udai umesaya. Bat kida bitaru haba ki patba ki bamtip sepang ke hukum. Kingat ba u Jesu udai umesaya. Pilak ban pulai kana na uyok ni sekala nang ke bahnyau ke dekat ke basapu prahdu ke basapu kenlai. Kirang bak niam kingat baki pat bak ki banget ba u Jesu udai umesaya. Ki dai ki pat bur ki bamtip sepang ki kam niam. Bat haba ki pat bak ki la pensapreng sepang ka nam ke ikhtiar u Jesu kala pelang ye ki ban bisni u. Kanai ke mensing bisni ki riu nem jong ki jiu kadang yai trai haduk mentah. Bat ngidang lak benyo iya kene haduk kine kisni ki ba mentah. Namar lada don kino kinong yelap ki bayalap haka bor bat ke ikhtiar jong uplay. Ke pelang no ya kinong yelam ban bisni no bat kisno se ru haba ki pat ba ki penpau nam ya kinong yelap ki bakum kita ki ba ublay upen dan kam bor ba ya ki. Kebaar ki kamba ba u Jesu lalek ru kala penbitar bat pelang ya ki rang ba niam jiu ban isi eu. Ki kamba ki ba u Jesu lalek ru kala penbitar ya ki rang ba niam jong ki jiu. Bat hadin ba ki liu eu Jesu ba penkhia ya ba pangsut ki pat ba ki sedang ban keli hidalade hatu u Jesu dai umesaya. Pilak ban pulai kana na umat hias kalnang bakat ar ka dekat ke ba ar pulai hadu ar pusau. Kipat ba aba kilio iya ki kamba jang u Jesu kila snow kendit ya ke ke ba u Jesu lale. Bat kila keli hato une udai ukun jang u debit. Bat haba ki parisi kila snow ya kena kila jubak. Ula bet no ya ki ksut tang nama ba orang ba jengki u Beelzebul u Aibori u ban lek kunta. Kirang ba niam kimla ban len ya ki kamba ki ba u Jesu lale. Namar ba u Jesu la penkia ya u breu bamat la u bam nang keren bat u basyak te ki mensim baman. Haka jaka ke bakin ngat ba u Jesu udai umesaya. Ki kenok penban ba u Jesu yok kabor na u ksut ban lek ya ki kamba. Kim la syak ban yo iya ki kamba ki ba ule namar ba ki pat ba kim nyo korsu ya ki kumta ki kwa ban penyap no sendon ya u Jesu. Kabalai karukom penyat niam jongki kadon ka jingma na kada u Jesu. U Jesu udah bitar ya ka jing arsap jongki nong yalam niam ki bala penkelakat kayi ya ka ying ka bakentang jong trai. Bat ka Bible karaya tu yang i ba ula bet no ya ki nong kayi na ka tempel ka ba pilak ban pule na uyok ni sekelarang ka ba ar ka dekat ka bakat lai hidup ka bakat nyo. Ka business jangkin rang ba niam ka don haka jingma kumta ki kuat no ban penyap ya u Jesu. Ka basau ka jing ya long perlok u Jesu bat ki nong popru kala penbitar bat kala pensmusi ya ki rang ba niam. Kinong yalam niam ki snow sorong bakin yalang perlok niya klek bat kinong pop. Kumta kinget setia ba umesaya unya klek bat kinong pop ki bakum kita. Ne ki riu pertai ki bangila ban khot ya ki. Haba uwe na ki parisi ule i kumno ba u Jesu usya ya ka kentai ban sat ya ki kijat jung. Bada pin pule na u Lukas kalanang ka bahnyau ka dekat ka balai pukandai une parisi ula om kumne lada une ubreu udai sisa unong ya tu lepa unda tip ka bakumno kane ka riu kentai ka bakta ya u unda tip ya ka jat jing im bapop ka bakane ka kentai ka lain.
ujisu kebasan ujisu umken kari kiriti dustur peniat nem jeng kijiu haba ujisu lalen lendet ya kiriti dustur jengki kabakila praktis nilai berasi kata kala penbitari kinong hilam nem namar ba ujisu la penkia ya kibriu kibapang wat hakasni sabaton kasni kabaki nong hikai nem jong kijiu ki hikai baki jiu kimbet ban la ai hakasni sabaton kadba utrai pat hukum pakasni sabaton kadai kasni syangkat bat kasni keban mane ya utrai dai na kata kadaw ujisu ulakali ya kanai kajingkali kabangila ban siyang na umarkos kalanang kabalay kadukat kabasaw haduk kabanyo kabaangkum ne kaay kabaka hukum jungi kasya banla hakasni sabaton hato bandiarap ne bantus niu ujisu ulabitar kadba upet sodong yaki Ndray hakajuk kapor ulas ngusi na kabantajong ki na marbaki donut bat kile bamday. Te ula om hauta ubriu ra ya kakti ula ra ya kakti bat kalapen kia pat bat kakti jung u kala kia bapat kajing penkain ujisu ya kasabaton kalapen bitar yaki bat gingat balada ujisu udai sisya umesaya unamnut setiap ban penkain ya kasih sabat hadin kata kila lek no bat kisala kumno ban yok penyak no yu pila ban pule na umarkas karenang kabalay dekat uban rio kinong ilam nem jong kijiu kingat baki day ban yada ya kan nem jiu na kijing hikai ujisu kibaki ngat baki day kijing hikai babakla kingat ba ujisu day unong kren ban blay na kata kadaw kikwa ban penyak no yu Nraya ladero ki penkanya ke hukum jang kawai na kisipha hukum habakila ya sela ban IT ban penyap yu ujisu kadaw kabaki kwa ban penyap yu ujisu kadairu namar kajing sarong kajing arsa bat kajing kwa bor bat burong kumtakila IT ha upilat ban penyap sendon yu namar bakin kwa ban yok snow ya ka kubor pasisya na ublay tungin perkat berpusan bahasa pangkane kumki banget kamper ladang idai kinong yelam balang neng idai tangki riupat ba tungin yit yelade yok baka mensim snownim snowhawk jangki parasi kadang don haka mensim jungi kaban pelangi ban bisni bat right penrem yaki way habangim snow yadai ne ya hap jingmut batki